आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह न हाइरी गणतंत्र चटपा भारत कुंभ लेबाकता हिंसागी जनफम लेते मुस्लिम सिंगी कथोकपगी सेंगलब कुमई इदुल जुहा ngasi पांगथोकली अमसोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi नुंगतिल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्मार्ट इंडिया हेकाथोन द वांगांगनी राजनीति की ओइबा वारुशिन पोरकनबा लालोबसिंग द हिंसा की थबक थादोक्तोना थोरकनबा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह ना अपील तौरी सांदेल जिला की खोंगतालखुल की एम्बुस चलेखिद्रबा असम राइफल्स की जवान अहुम द इकाई खुमनब उत्पगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाई सरकार ना असिगुम हिंसा की थौंग असि तुमिन येंगदुना लेथोकलोय अमसुंग मरा लेबसिंग अदु सोइदना फानब होनगनी भारत कुंभ गणतंत्र चटपा लेबाक अमदा हिंसा की जनफम लेते लेबाक की दमक मथवाई कटखबा सेंट्रल फोर्स ता यावब मणिपुर मच्चासिंगदा सरकारना मटिक चाबा मटिंग पीगनी अमसुंग वाफमसी खननबा राज्य की मंत्रिमंडलदा पुखतकनी हाइना मुख्यमंत्री न फोंदोकी कोविड-19 ना नारब मियोइसिंग लेखिदबगी मातांगदा हंगबा वाहंगमगी पाउखुमदा मुख्यमंत्री न हाई लेखिदब मियोइसिंग अदु हानदगी अतोप अनाबसिंग लेबा ngaktani aduna मखोगी पुंसी कनबा ngamkidabani श्री बीरेन सिंह ना हाई सरकार न मी कुदिंगमकी पुंसी कन्नबा हेक ngamba मखै होनरी मुख्यमंत्री न लुचिंगदोना लेखिद्रबा असम राइफल्स की मियोइसिंग अदुगी मफमदा लई कतुना इकाई खुमनबा उत्खी लेखिद्रबा असम राइफल्स की जवान रतन सलाम की इमुंग मनुंगी मियोइसिंग द उनदुना अवाबा फोंदोकी आईजीएल साउथ न थोप चिरोलमदा हाई तोखाई ताबा पांबा कांगबुसिंगी मायोक्ता असम राइफल्स ना जाति की अपुनबा सक्तम ngagnanabagi damak makhata na honakigani थौना फरबा लेखिद्रबा असम राइफल्स की लानमीसिंग अदुगी अवाबा नंगहौरबा इमुंग मनुंगदा असम राइफल्स की माइकैदगी पीबा याबा मतेंगसिंग पीगनी हाइनसु चिरोलदुना मखाताना फोंदोकली राज्य असिदा कोविड-19 नाबदगी फगलकपगी चांग सादा 63.मरी यौरे अपुनबा कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग 419 सुरे एक्टिव केसना 953 मियोय 1438 नाबा फखरे मियोय मंगा लेखिद्रे हक्सेल बिफागी चिरोल मनहाई हौखिबा पुंग 13 असिदा राज्य असिदा मियोय 113 कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदु रिम्स यांखैमरी जेनिम्स हुंपुमाथोय अमसुंग बेबिना डायग्नोस्टिक सेंटर अमनी मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा मरफुना सिक्योरिटी पर्सनल नि मरगसिदा हौखिबा पुंग 13 दा लैना असगी फगलक्तुना मियोय 13 टीचर्स तौखी मखोइसिंग अदु कोविड केयर सेंटर मैत्रमदगी मरी सेनापतिदगी अहुम अमसुंग थौबालदगी मरी कोविड केयर फैसिलिटी रिम्सदगी अमा अमसुंग जेनिम्सदगी मंगानी मुस्लिम सिंगी कथोकपगी सेंगलब कुमई इदुल जुहा ngasi पांगथोकली मणिपुर कुमई असि युमयुमदा नमाज सोंदुना हराउता यामना पांगथोकपिनबा राज्य सरकार न मियामदा अपील तौखरबनी सेंगलब कुमई असिना लाकपदा मणिपुर राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुला अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह यावना लुचिंगबा कयाना राज्य सिगी मियामदा मपुंगोइना मुस्लिम सिंगदा एफ पाउजल पीरी माकी पाउजल राज्यपाल न हाई कथोकपगी कुमई असिना लाकपदा अपिकपा मदी मसागीदा ओइबा खलोन सिंग थादोक्तुना कथोकपगी लंबिदा हेना जंगसिन मंगंबा ओइरसनु खेनबा खुदिंगमक काउथोंनदुना नुंसी चानबा मसुंग शांति माइकैदा जंगसिनमिनरसि हाइना राज्यपालना अपील तौरी मागी पाउजलदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह हाई कुमई असिना लाकपदा राज्य सिगी मियामदा अखनना मुस्लिम सिंगदा याफे पाउजल पीरी अलागी थौजालगा लोइनना कुमई असि हराउता यामना कोविड-19 लाइसटकी येंगलगा असोयंगाम थोरैदबा मवोंगदा युमयुमदा पांगथोकपिनबसु मुख्यमंत्रीना अपील तौरी अखोई खुदिंगमंगना पुन्ना थौदांग लौमिनदुना अखोई इसा इमुंग मनुंग अमसुंग अखोईगी फुरुपु कोविड-19 दगी ngakthoंगनबा होनमिनसि हाइरी लोकसभा की एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन अमाकी पाउजलदा हाई कुमई असिना लाकपदा शांति ओइना नुंसी चानना हिंगमिनबा अमदी कथोकपगी वाखलोन हेना लेबा खुनाय अमा ओइरसनु ममांगदा अमुक्ता ओइखिद्रबा अचौबा कोविड-19 की लाइसट सिंगनबगी तानफमर असिदा मियामना युमयुमदा सोशल डिस्टेंसिंग ngaंगना कुमई असि पांगथोंगनबा डॉक्टर रंजन अपील तौरी राज्यसभा की एमपी महाराज सनाजाउबा लैसेंबना माकी पाउजलदा हाई कुमई असिना लाकपदा मपुंगोइना राज्य सिगी मैतै पांगल इचिनाउसिंगदा एफ पाउजल पीरी मांगना हाई कुमई असिना लाकपदा कोविड-19 की लाइसिट असिबु अखोई अमत ओइना लेमिनदुना थेंगनमिनसि अमसुंग राज्य सिदा नुंसी चानना अमदी शांति ओइबा ओहेलसि मागी पाउजलदा विधानसभा की उपाध्यक्ष के रोबिंद्र सिंह हाई कुमई असिना लाकपदा कोविड-19 की लाइसिट असतगी ngaktoktuna हेना साखुतपा समाज अमा पोरकपा ओइरसनु लाइसिट
asigi ngakthoknabagi amatta oirba pambaidi matam-matamgi oiba standard operating procedure ngangna chatpiba asini magi paujelda works mantri thongam bisoji na hai kumai asina kathokpagi wanglaba magunbu ningsinghanbaga loinana machil manau oina nungsi sanana hingminabagi mari hena chesilhanba oirashanu idul zuhana lakpada Manipur Pradesh Congress Committee ki President M Okendro na hai kumai asina Manipur gi miyam marakta nungsiba marumapang oiba masung kathokpagi wakhalon hena lehenba ngamlasanu United Maitai Pangals Organization Manipur Maitai Pangal Igi Khongul Liba Foundation Committee nasu idul jagi ape paujel pirakli tabiriba pawasi Akashwani Imphal degini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungthil pung 3:30 All India Council for Technical Education Smart India Hackathon da wangangani mangna thoromadu da mahiroi singasu wari shanagani Smart India Hackathon asi mahiroi singi punsida tuine thengariba samasya sing matau karamna kokhandage habadu puthoknabagi jati thagi platform amani platform asida Kendra Sarkar gi Department 38 Rajya Sarkar 38 amasung udyog kundagi lakpa samasya sanini phuhumdoi rom solve tawbada mahiroi lising tara henbana sangdamnagani thormaduda Pradhan Mantri na anoba National Education Policy lising ani kungi matangdasu wangangani anoba education policy asina sahi kuntra mari gi mamanga CM ki ba National Policy on Education lising machamapan marfu taruki mahut silagani Kendra gi haksel amasung yaifi yumbal Mantri Dr. Harshvardhana sababati oiduna COVID-19 gi awangba thaki Mantri singi kangbu gi 18 suba mifam ngarang nai Delhi da pangthokre mifam aduda wangangba Dr. Harshvardhana hai Lebagas temyo lak tara dagi hena COVID-19 na narambadi pharaktuna naba pharakbagi sangsada 34.5 yaure haukiba pung 13 da khwaidagi yambo oina myo lising 38 chani kulumdoi leina asna nabadi phakhalaki Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak Wahengbam Washington leire Washington Hagasari suni Miyoi kaya nauna COVID-19 positive oikiba amadi lalhauba singi attack ta laikhidraba jawan singi mapamda Mukhyamantri N Biren gi Sararanjalina ngasi Imphal phongba pause yamada maroiba pau oiri Sangai Express Manipuri da SP yauna security personnel sam kunehena positive oire Jennings da COVID-19 positive oiba masu laikhidraba manga sure haina chauna headline amakak piri naharugi thogdangda ngarang lilong khunawdagi COVID-19 positive oiraba miyoi amasu sire first MR gi family line da leiba miyoi kuntrani thoi SP Okrul amasung OC mayang Imphal positive oire positive oiduna leikhidaba miyoi ama phumjil lambadagi mipainare haina phongli Churachandpurda BSF ki miyoi yankhai Okrulda AR gi mi nifumari COVID-19 positive oire pung kunmari da anauba positive case sama tarataruk henget ki tarataret discharge tauki haina pukna phamda headline piri Sangai Express English edition da mapanda chaludaba miyoi 18 amagasu positive oire raijagi apunba positive lisingani chatruk kunmathoi sure haina color headline tauri sanale pakta SP ama OC ama yauna personnel marphunipan positive koire Irei pakta haukiba numit humnida Manipurda COVID-19 na siba manga sure miyoi chama trataruk nauna positive oibada security personnel marfu yaure haiba pau huyelan pau amadi Imphal Free Press ta maroiba pau ina phongli July 18 gi Chandel jila gi attack ta laikhitraba jawan singi maphamda Mukhyamantri N Biren Sararanjali katkibagi pausi ayambada photo konana phongnari Thauramduda Mukhyamantri na phongdokkiba wafam senabasing thigatkani haibasina People's Chronicle gi ahanba headline oiri Bharat kumba ganatantra chatpa laipakta hingsa gi chanafam leite haiba Mukhyamantri gi wafamsu Ireipak amadi Ichel Express ta headline tauri Imphal Free Press amadi huyalan paudasu sarkar na tuminna leithokloi senabasing lemna tharoi haiba Mukhyamantri gi wafam phongli Sainik School da nupi masa sing mathang session dagi ming chalhangadori Shiksha Mantri Thokjom Radheshyamna Imphal gi Sainik School chatuna sem sariba sing yangshin kre haiba pausu Ichel Express ki atopa headline pau ama oiri lusingba amadi lup kaya gi idul juha gi yaipha paujel su ngasi gi pause singda phongnari suni Thagachari Washington aroibada maroiba pau amukhana Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singh na hairi Ganatantra chatwa Bharat kumba lebakta hingsa gi janafam leite Muslim singi kathokpagi senglaba kumai idul juha ngasi pangthokli amasung
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi nungtil All India Council for Technical Education की Smart India Hackathon da wa nganggani Paulo Jare